إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا الله تعالى haqqa taqwa. Mga kakasih, sin kami mulia waktu bihaun nyari hadir zaman natu ini pagsyukur natu pa Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia kita niyo natipun halugal amuin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain bay niya pagtawagon in masjid bay sin Allah subhanahu wa ta'ala titibawon sin bariman tiap-tiap waktu dumatung serta tiap-tiap hangkap itu maaun diin pag patumtum piatum tumihan tara sing kita niyo supaya masing-masing in kakahinang nato masalasay mapakugdan pakabayan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari munaray ngakatan suway nato hatihon in kita niyo pia panjari sin Allah ta'ala way maksud duwaing buat melainkan nagtag-ipon kaniya. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa iaqulong sin Allah ta'ala nagpapanjari ha jin iban manusia buat melainkan imaksud supaya makapagtag-ipon kako. In pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kapatut niya hak niya biasin biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahabat hi Muad ibn Jamal tiawag niya law niya ya Muad atadri ma haqqullahi ala libad
qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum alayh? Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal an la yu'adzibuhum. Biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Muad ibnu Jabal. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hama kasahabatan niya lamud kita niyo yadto. Amin subay humati singkatan uno-uno piya sampay simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di matay mainamal nato bang bukon labay rin kaniya. Sin kahinapusan daak kamanghuran singkatan karasulan iban kanabihan amunay pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairun amal taymaun bang bukunda labay na patarang sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud niya ingkatan hinang bin sin siyo-siyo na manusia alam singgumi ini hasiyo-siyo na manusia timay makanya inyad turi taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyad tuhak sin Allah subhanahu wa ta'ala yaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hak sin Allah ta'ala amin pagtag-ipunan siya sin ipun niya biakato. Innaraak na sin Allah ta'ala mag-ibadat amuna indua tumpukan jin iban manusia. Hasarab ini sila ra iniin makabidda kakatan piya panjari haadlaw akhirat amuin dua ra indatunganan singkatan bang bukun halawm kasannangan halawm surga halawm kasusahan iwan kabinsanaan halawm narka. Asab yadto suwe na to tilusahon imbaran na to dahil hawakto pa wakto hasupaya amuin mapatarang na to harap kaniya inmatan kita niyo nagtag-ipon kaniya ampain katan dia akan niya di nato menjadi pindahan di nato menjadi ganapan di nato menjadi dagdagan bang unuray biyay ta alam sin Quran maha mulia iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo manindukanan diyan nabangaon himinang halawman singgumi ini maksud biya luparagbos pag ibadat inyan katan lupas kalugian ha mga tao minang kaniya karena ini ibadat Allah Ta'ala nagpi laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Pinian kita niyo sin Allah Ta'ala hinang inhinang ini ri na to sambatan ko kain ayat to manjari ganapan di manjari dagdagan bang ununa in napatarang sindaak niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo ri kita niyo manjari limiyo. Dia sin pagsambahayang inagisin Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu biasin kaagi pagsambahayang ko. Namataw din magsasambahayang pagkakitaan ta inda jinis biya lo paragbos magpuntaw halawm sin masjid in yadturukon yadturaing Rasul sallallahu alaihi wasallam biha in pagsambahayang dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam amunay kakahinangsin mga kasahabatan niya karena in kasahabatan niya
di sila himinang bang bukunda na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Hangkan na in mga kasahabatan sin Rasulullah, wala sila nagngan sin baran nila, sin tumpukan nila, sumagawa ngiyanan sila sin mahulireng kanila karena wala sila nakabutas dahil nga amin dua. Tiagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Tagbin ko kanyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niyo bungan ini, bukan niyo ini. Indua ini rin na kamamalawang salama-lama. Uno yan, kitab sin Allah Ta'ala Al-Quran, iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag yanon sunnah, amuin pagpajatusin hinang sindia akan sin Allah Ta'ala wa Rasulullah in nagpatarang kato niyo. Siya inda diaak manusia biak kato taniyo in umbang payaw biak da kato supaya di kita niyo kahunitan simingod. Jukup ingkatan tilawasan sim pamaranan niya da sing kita niyo inikatan. Wala siya nagdak malaikat sebab duga ingin ang luparagbos nila. Biha India ak manusia bi ada kato umpiag bidaan hadya nato iban sin Rasulullah in siya daak sumagawa hapag ka manusia sibu dakita niyo iban siya. Magpakananam da siya masakit, magpakananam da siya kakuyakan, magkaunda siya, magtuog. Di ada sin paginangon sing kita kata sa inkiabid da ni Rengkato doon haaminin siya diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at timpya marat sayahan na to. Biha, nabang kita niyo na marat saya batin siya daak, di kita niyo manjari lumag, ini singuran atawa lumag, pangingat tungod paparkala pag ibadat harap batuhan na to Rabbul Alamin buat malaingkan deng kanya isa-isa niya tunggal. Bihan, amo na yung biyayta doon ha inisin Rasulullah kan Muad, kaingatan malongin hak sin Allah Ta'ala, harap pa mga ipon niya, laong sin Muad ibn Jabal, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala ra'im makaingat, iban sin daak niya. Amo na yung pamuha na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasulullah, di siya magkabtangan, di siya maghinang bang bukunda wahi dahil ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Impagyanon wahi amunain titasin Allah subhanahu wa ta'ala piaraha malaikat Jibril alaihi salam harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain katibusan sing Quran maha mulia. In kaibanan dahil ha mga wahi amunain pagyanon hadis qudsi, demikian labay dahing ha Jibril alaihi salatu wassalam harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hikatu niya hadis amunain ini dumatong in ini titasin Allah Ta'ala harap para Rasul wayroon narunhan in Jibril na kalamot. Hati niya diritso harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Nahati niya in kita suway magtag-ipon pa Allah Ta'ala roon haamuin ini piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangasubo hikarwa biyayta laong niya kaingatan mo bang unuin hak sin ipon deng ha tag-ipon kaniya laong sin Muad ibn Jabal, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala rin makaingat ibansin daak niya nalaw niya ingata an la yu'addibuhum in haksin ipon dahil hatag ipon kaniya amo hindi niya binsanaun at tawari niya pasurun narka bang siya nagtatag ipon da po Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag tag-ipon biyasin na kiray tatayad to piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamoy to in suway na to jagahan marayaw
uusain kahalan na to, labi-labi na hajaman na to, ini kahalan, biya luparagbos, na di tanakon kaingatan, matilasin pagkaradyaan si manusia. Asal inyan katan, biya baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan na yung banda niya, doon kita pagungungon ha amin dua, kiyawin niya, supaya kita niuri malaong. Karena mapulak kanat dain, pag-agama si manusia, bihad samilin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato taniyo, sataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum fid nar illa wahid. Mapulak kanat da. Bakas nyo napulak kanat mga Yahudi nakakapituan tag-isa. In Nasrani damikian kapituan tag-2 akan na mataod na inaakama nila yan. Indigenous na ingan, magngan. Inyan katantan, bangkaw magdaawa, batin ikaw marayaw, daawa mo harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, maraya na ingaton ing kasabunalan sin daawa mo. Subay mo yan patarangon harap kaniya. Bukon mo patarangon pamano siya pagkahimo. Biyan. Subay mo, imian kaulong mo, inakoy ni mu'min na doon nakauhan tukasun sin Allah ta'ala hapag iman mo. Ang kanna sambilin Rasulullah SAW daran na nanawag-tawag kato tanyo labi-labi na yung mga kasahabatan niya, jaddidu imanakum, pagbahukuhan niyo yung pag-iman niyo. Laong si mga sahabat, ya Rasulullah, kay pa nujaddidu imanana, biya din kaki na mo magbago si pag-iman na mo. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, baguhan niyo yung pag-iman niyo sin kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Mayta bang mukihati hanim maksud sin la ilaha illallah, doon hayan manatat inbigi jantung mo simbuka kaniya. Karena injanji mo kaniya, la ilaha illallah, way pagtag-ipunan kurugaing, pagtuhanan, buat malaingkan ikaw ra isa-isa mo ya Allah. Sarta siyapahan mo yan. Naamo yan, inhitukas kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, indigenous na yung panukas si rijimatukato niyo. Hangkan na hapuas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasubliin khulafaul arba, doon hayan marayaw pain kahalan nila hawak to sin pagkhalifa sin Abu Bakar As-Siddiq labi 2 tahun sampai papagkhalifa sin Umar ibn al-Khattab labi kauhaan tahun, sumunuin Utsman. Pag-abot doon, hakawapat sin Utsman na hilwala nain umat Islam. Amuin, ahon di na matukod, may tayad to sa Rab Simud na inpit na si mga Yahudi, iwan Nasrani palauman sin, agama diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung mga sila, bahasa Simud, paagama Islam, yung mga Yahudi, Simud, yung mga Nasrani, palauman sumagawa limag sila bang biya dinin hikalubo nila sin pag-agama. Simud palaum pitna, intanda simpitna na hinang nila nakapagbuno in Muawiyah ibn sin Ali, sibo sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin hapuas nila yaon wayroon na agon biya makawa mo imbukon kahiluhalaan na jamay tain nakapin mapuas ting kalina mag-araw na hadjapag nakura. In pangasubo hawak to si Mubli in Abbasi hao ini Umay ini Bani Umayyah unurihil sin family sin Umayyah madtupa
Abbasi impag nakura bukun 5,000 buno. Sila Muslim nagbuno nagagaw simpag khalifa. Dahil nga Abbasi naagaw na isab sinisiya Fatimiyya. Sampay in katubtuban niya amo na impag Usmani nakapin doon haamuin sampay kaya ulinan nila in Makkah iban Madina. Doon hayan sa sumagawa wayroon na pag jaga hamano siya simpag ibadat nila hayang muhaddalin tawhimin ang uning kabayaan niya sambil doon hayaon amo na yung gimuwahi Muhammad Abdul Wahab bihan hambuk waktu miadto siya nangasubuha imam bang ini nahapal niya rin halom sing Quran bat nakaamura ka atawa inyadto ya mga simiha na rin haamuin pang Hindu nalong nirasa kuno nabiyasa niya na inayat liila fi Quraish ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu hadzal bait. Pagdungog sin imam nalong ni bunal kaw namita kalong ni nakayan bunal naatod ba kalong ni sin tao yaon nag ini kukuliling ha Baitullahil Haram yung magsasanaw sin dingding sin Kaabatullah uwasan pa hisa po pabayho kuma simpanyo hisa po pa dingding kon pabayho uno yan to nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam diban si mga kasabatan niya wayroon sabab imbita liila fi Quraish ila fihim rihlata syita'i was-sayf imbita hakahinapusan sin ayat falyabudu rabb hadzal bait sa wala niya liamo din pagbasa dia supaya biya niya sin piatumtumin imam sin Masjidil Haram sin kakahinang sin tao wala na imamu. Pati niya nagtag-ipon na sila paamiin Baitullah bukod na harap pa Tuhan Rabbul Alamin sabab doon haon hipahidin 5 paringding ang pahipahid pabayho hipahid pawaran katang bihan yan so bihan mga kataw tayo manghuran in parkala ini rin na imanod kato taniyo way hadjabul iban dapat maaon in umat sin Nabi Muhammad mabahagi makakapituan tagto bandi maaon ini di maluning gumi bihan yan naing kapituan tag tuyag to kapituan tag 2 in makasud sulga amurain hambuok 1.4 long si mga sila magbibista atin niya 1.4 dahil makasudsul ka in 98.6% halom narka katan atin niya matao din makasud narka dahil sin sulga so in pag-iyanon doon ha ini nagapasapas na manusya biyaon naghinang tumpukan in maksud nila magpataod sin tumpukan nila bihan doon nakita niyo long niya sulid nakita niyo Ahlus Sunnah wal Jamaah in pagyanon Ahlus Sunnah wal Jamaah amo na yung mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala sila nagnaan simbaran nila Ahlus Sunnah sila sa magpaamo na hadya kita niyo sininang nato makadakabayaan sin Allah Ta'ala doon haamin binin kato tanyo sin pagho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah
ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'd, mga kakasising kami, in kami magpatumtum hadya kato taniw katan, diin in kiyahatihan na mo, doon haamuin yang daakan kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, imingat sin ilmu pagyanun. In ilmu matan, amo na in ilmu dahil Allah ta'ala, amo na in ilmu pag-agama. Amo na in biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu binniyat. Amo in nag-aagad iban niyat, di manjari magbutas in hinang iban sin niyat, kana jantung nato im magdarungan sin hinang nato. Bang ingkatan hinang nato hapag agama kana sin Allah ta'ala way pagduarwatay maunsinton nato Rabbul Alamin. Amo na yung pag-iyanon, amal iban niyat, amin tulus ikhlas, tunggal harap patuhan nato Rabbul Alamin, way hikaruan niya. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nato manjari pagtag-ipunan. In kita niyo magtaat sadya amin piya sampay niya. Bang uno indaakan niya, doon kita niyo makat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuad tuin sa rayaw-rayaw kato taniyo ha kabuhi na to. But wayroon ini agama bukum biasin agama biasin agama Islam amun di muhi kasusa ingkatan bangkau tutug ing kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ri kau masih-siya kana hirihil kay mo sin Allah ta'ala ing katangga kukunahan mo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bangkau nagmamabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuga kau sin, makasud kau palawom, kabinsanaan hadlaw akhirat, amin tumuyo kau himinang simpiang daakan sin, siya, laway rengha, piatarang sindaak niya, amin tuyuan mo rin in kakausan mo, ayaw isab amin di mo nakakausan sampay hikabinsan na simbaran mo, karena inakama Islam maluhay. Inakama Islam lando maluhay. Bukon mo mahunit taliun. Akaron mo na sadya inhihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatun mo sadya siya. Na, inyan katan bistahon kato, in mangi iban simmarayaw. Nabang kita mabaya simmarayaw na sadyahin mahinang ta. Amo hindi nakita lumang lamud-lamud sin hinang bangtari masiguro inyaon labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humundong na hadya kita. Labi marayaw inyad to kato. Sabab may ta. In amal biyayta amin bibis tahun kato puno siya tumagna hakahinapusan sin napas muklas deng hajasad mo. Innamal a'malu bil khawatim. In amal bis tahun kato doon hakahinapusan sin napas mo amun di na magbalik palawom harap na hadya pagwa amo yadto. Naasawab yan, subay, bibiyak sa nato, indila nato, labi-labi na yung jantong nato, manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto, in pagtuntum harap kanya bukon, subay hadya halawm si masjid, misang kita naghihinang haun-haunul wal, manjari kau
tasbih man jadi kau ini magjikir mataw din mahinang roon di mo kakunahan misan mag-air kay maunsin Allah Ta'ala yato katantan impagyanon pagjikir panuntum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mayta bangkaw nanumtum patuhan misan kau hataro nagdaragang di kau makapangakal bihan baran muri kau makaakal tao sa biya unti mo tutugin kabuwa mo harap kaniya nabiyad to mga kakasising kami murah-murahan tiyo-tiyo patumtum ang man kita niyo dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaampunan katan insyaallah Ta'ala iban taupikan kita niyo singkatan kakahinang nato pakarayawan piyag marayaw niya insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nusraka wa hudak wa afika wa gnak. Allahumma ij'alna fika raghibina fi jannatika tami'in wa dabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya rahman rahimin. Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam takun dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad